radi, dakle, vrlo nam jasno da je ona u tom periodu dete, međutim, mnogo nam je značajniji pogled koji Milena ovde beleži, zapravo deluje kao da je u pitanju umetnik koji ima više godina iskustva iza sebe. Još nešto zanimljivo jeste da kraljičina boja kose nije bila plava, ali u ovom periodu žene polako kreću da se farbaju, tako da je Milena dala sebi tu slobodu da ovoga puta kraljici ofarba kosu u plavo. Takođe, ova karikatura nastaje 1923. godine, ubrzo nakon venčanja kralja Aleksandra i kraljice Marija. Kako znamo da je kraljica došla na naš dvor bez svoje dvorske pratnje, u tom periodu bila je vrlo tužna, usamljena. Milena nam daje i zaista jedan vrlo iskren kraljičin moment, upravo tog trenutka, i ubrzo nakon nastanka ove karikature njoj će doći Mirka Grujić, koja će postati ne samo njena dvorska dama, već i vrlo bliska prijateljica čitavog života. Ovdje ćemo našu priču privesti kraju. Ostalo mi još da napomenem da je Milena 1944. godine doživala stravičnu nesreću, pala je sa konja, usled čega je trajno povredila kičmu. Od 40. godina vidjeli smo da se za Milenin potpuno inovativni dizajn interesuju najprestižniji modni magazini Amerike, ali ne samo oni, već i sva pozorišta. Svi žele da im kostime i scenografiju radi upravo Milena Pavlović Barili, angažuje čak i sa Broadwaya. I jedne večeri 1945. godine Milena je dobila poziv za angažman na jednoj predstavi. Naravno, bila je prilično euforična, ushićena i veruje se da je upravo te večeri u 36. godini svog života, nažalost, doživala srčani udar, usled čega je preminula. To je po prvim nalazima lekara, međutim, postoji novija naučna verzija koja govori o tome da je popila jaču dozu lekova protiv bolova u kičmi i da je, nažalost, ta doza bila doza koja ju je i usmrtila. Milena Pavlović Barili preminula je 1945. godine u svom stanu u Njujorku. Urna sa njenim posmrtnim ostacima prenesena je u Rim 1947. godine, gde je i po želji njenog oca, Italijana, svakako pohranjena na rimskom groblju 1949. godine. O Mileninom zaista ogromnom slikarskom opusu. Za samo 36 godina svog života ona je uspela da iznedri preko 1500 dela, a o nekolicini tih dela gotovo da ništa ne bismo znali da nije bilo zalaganja njenih roditelja, ali zalaganja gospodina Miodraga Protića, jednog od osnivača Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Oni su uspeli da prikupe zajedno oko 900 Mileninih dela i smeste ih u njenu memorijalnu galeriju u Požarevcu, koja je otvorena za našu javnost od 1962. godine. Hvala vam na pažnji i još da napomenem da se ispod Rudolfovog portreta na ovom pultu nalazi naša mailing lista gde nam možete ostaviti svoje e-mail adrese kako bismo vas obaveštavali o kulturnim događajima u muzeju, a kako bi muzej zaista i funkcioniše kao jedan kulturni centar. Imamo tu sreću da se naš drugi salon 3 do 4 puta mesečno u večernjim časovima pretvara u jedan pravi mali teatar. Ovde se izvodi pozorišna predstava Mala crna haljina o životu Coco Chanel, glume Rada Đuričin i Vjera Mujović. Vjera Mujović je inače pisala i scenario predstave, tako da ukoliko ste zainteresovani da pogledate predstavu na blagajni gde ste kupili svoje karte, možete dobiti dodatne informacije i upisati se na spisak. Takođe, sa moje leve strane je već pomenuti čajni salon. Mi ovdje, inače, njegujemo jednu onako porodičnu, prijatnu atmosferu, prosto gospodin Lazar i dalje živi u ovom domu, tako da uvek možete ovdje svratiti da popijete kafu, čaj ili recimo probate tortu po originalnom receptu kraljice Natalije Obrenović, koja je zaista bila čest gost ovog doma. Hvala vam na pažnji, uživajte!